sulu kızı. Ayaşan tüyüktü canı. Nurgül'e koçaları söz göstermeye Nurgül'e. 30 kalbim var seni kalçıyorsun Nurgül'e. Ben kalçıyorsun diye aytkan yok bırak özüne ayttım da sen kalbasan gereksin dep şey. Ana men ova dep koştapaydım da. Kalçımısın. Kanan Nurgül'e. Gelinizler. Gelinizler kasdaşlarım. Gel dönün kola. Sözüm oldu. Özüne tadı yok mu? Nurza da hoş geldin. Osulayım mı? Buraya kalak. Hoşunuza da gelinizler kasdaşlarım. Anı kolduğun, men kasdaşlarımı kolduğun, anın gelecekleri altında bolğun. Bugün bizim kasdaşların arasında iliç parkalaşın. Kasdaşlarım arasında abdan sonun gün bolup atar. Baldarız gütkön gün, biz gütkön gün gelip жетти. Özünüzler aytmakçı, başkalar жылда baylap söylöşse biz 3 günde söylöşkön günümüz gelip жетти. Sizlerge tazim etebиz. Ошол уюштуруучуларга биз тазим этебиз. Мен дагы өзүмүн азыр сиздер айтып өтүптүр го, уюштуруу боюнча мен дагы ошол иштемин да. Бул уюштуруу иштер абдан өтө оор. Sen uyuşturup veresin, ova точно uyuşturup veresin. Бирок бирөө үчүн sen жоопкерчилик алып, илич sen бөлүп койдуң. Урматты sen бөлүп койдуң. А урмат бүгүн жылкысын алып келип сойбой калса, уюштуруучу сенден касап кетет, сенден спрос болот. Ошол сыяктуу мен дагы уюштуруу иштерин абдан билем. Баарыңыздарга таазим этем. Мен келгенде эле биякта баардыгы өзүнүн нугу менен, өзүнүн орду менен кетип атканына сиздерге таазим этем. Абдан сонун жазаптырсыздар. Мен дагы ойлойм. Мен дагы ойлойм. Азыр башталыш эле бул. Бул башталыш эле. И көргөндөн да көрө элегибиз. Сыйлагандан да сыйлана элегибиз. Ичкенден да иче элегибиз. Girelek yerimiz. Görgöndön de görelek yerimiz. Zıkta. Hazır Nurzada menen alasıp kaldık. Çürgöndele borda satçılığında. Ne yerte geldin? Sağ eme gele, sebepler geçin öyle. Sebepler geçin öyle. Bir yolu bir yerde. Çalış gelirse. Bakın adayım. Yok, niye yalnız geldik? Atayın, pasdaş baldarmen, pasdaş kızlar. Sağınışlar, şarkasını oluşlar. Nurza'da çok oturuyorsun senin. Burbat sen yok oturuyorsun. Yok, aynı Nurza'da. Sen Abdülkır'dan oturuyorsun peşin. Yok, Hakan'ın Nurza'da Almaz. Hayırlı eme çoğuna olgan birinci. Almaz. Tora. Ha, rahmat. Hazır görüyor otam mı? 92'den beri. Elmas bir birinci buna. Kaç kula. Al vergiler, can vergiler. Ara bırak sen sor gelin. Yol verin nereye gidiyor. Allah izniyle Osman. Almaz. Hemen. Nurza'da. Çok oturup kaldık ha? He? 5. kas. Ha, şimdi. 5 gün ya. Sen öyle bak. Gel Nurgül ulan diyor. Asıl çağlar. Oyunun sonuna elinde o geçte kaldı bıraktı. Aytıyoruz. Canağı жерге тоқтоғам sen. Girgen жерге girelim. Görmegen жерді görelim. Dileğini jakşalttın. Tek de koy. Ay, niye oyun var? Jaman ay, patvalga girip bilemek olsa.
Direkler zamanı. Girgizler. Тамаша, кандай чүрсеңиздер, ошондой чүрүстөр, таасиркерлер тамаша. Бирок бул жерде жалаң баягы достор, адамдар отурабыз, күлөлү дейбиз, жыргайлы дейбиз, жыргалган келдик да. Бийлегени келдик дегендей. Ошол сиздерге чоң рахмат. Муну менен чектелбесин. Ар бир күнүбүз өзү 30 жылдык. Ар бир күнүбүз өзү майрам. Ар бир күнүбүз өзү той. Ошондуктан мен айтат элем, ушу менен чектелбестен ар бир күнүбүздү Кудайым ден соолукта алты саманыбызды аман кылып, ар бир таңды көргөнгө жеткизсин. Анан мен айтып калдым, уюштуруу иштеринде жүрүп мен дагы ырчы дагы, чоорчу дагы, алып баруучу дагы, ар кандай саясий иштерди дагы, коомдук тартипти дагы, кыскасы баары тараптуу да бир карасаң эле элечек көтөрүп эле эме калып калам. Бир карасаң эле конференциядамын. Bir kadar duyunca oldu. Дубинка болду. Кыскасы анан ошол сыяктуу. Рюмка болду. Бир карасаң эле рюмка болду. Bir oldu, bir oldu, rüyumda. Mikrofon bir karasang. Бир карасаң микрофон аябай. Мындай. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Bir kadar bir hafta olsun işini yapartasın. Hızlıdan. Ошол сыяктуу анан бүгүн дагы мен атайын өзүбүздүн балдарга арнап баягы жаш кезибизди эстейлик деп балалык кезибизди эстейлик деп отурабыз ушул жердечи. Сен экөөбүз биттик эле, ал экөөбүз минттик эле депчи. Анан мен дагы ошо сиздердин балалык кезиңиздерди эске салып, ретро ылды жаздырдым эле. Алина Жетигенованын Тоо булагым деген. Ооба, билебиз. Акамда патсовка. Дай, тарас. Ока бирок ичи толо да. Ичи толо. Букарада койду. Ичи толо. Отурган кыздардын атынан, кыздардын атынан, мына баардык кыздардын атынан, уюштуруучуларга, келиндерге, аяшкаларга баарына таазим этебиз, рахматыбызды айтабыз. Өзүңүздөр жактырган нерсесин алып берип коесуздар деп ойлойбуз. Анткени биз алалы дедик, тартууну, ачууну, бирок баарын сиздер алып койгонсуздар. Алып койгонсуздар. Анан мен сөзүмдү улап, Нургүл дагы улайт. Анан айтат. Ичи толо, кимге беребиз? Менин музыкам даярбы? Даяр. Микрофон. Толтура айттым. Өзү ичи толо деп. Парталашын кабыргасынчы. Менин аяшкама каалаган алып бересиң. Болду. Не болгонун? Отчет. Алалы дедик, ачууну, таттууну, баары бар. Өзүңөр каалаган даласың. Микрофонду, Мантипон деген бар го. микрофонду алыңыз, микрофон. Az. Кетти анда. Келин тураган албасаңыздар болбойт. Нургүл аппак колдойсуздар, классташтар барсыңарбы? Барбыз. Аяшкалар барсыңарбы? Мен кеттик. Мен барбайм. Үч жерден айтып коем, мен боюм узун, баарыга жетет. Давай. Давай. Кел, албайбыздар. Ана. Nurgul men Yıldız, Kunduz, Nurgul'un Kettik. Boğuzlar, ağızlar. Ben hazırdan vereyim size. Tatma. Hakkında turasına da ayına жеткирип Başla. Yok bu normal. Koğaçı beni klastaş Söylemiş. Hayır, bozula git. Tamam, kettik. Okşaşmasa da,
Туğun götürüp koyuyorlar. Evet. Die Friese, die rollen nu bij de model. Die rollen nu bij de model. Сөзді кезеген қатарлаша тұрған Құтманбай келесі қарындашы анараның айынсын десе үргілге қоншаларының сөз кезеген бересіз Қой келген классташтар не дейін? Біріншіден жолыққаныма қуаныштамын, екіншіден танышқаныма да қуаныштамын барған. 30 жыл болып тұр мен көп, осы классташтан көбін көрмегенмін. Анараны көріп жүріп, Ошо қалғанның артымнан Нұрзаданы 30 жыл болып тұр көрмегенмін. Фейсбуктан көріп қалам. Нұргүлді былтыр қышында көріп қалдым. Мен бұйырса жұлдыз боламын. Көресің. Қатқан лайктарым сенікі. Фейсбукта, Инстаграмда. Айдан 30 жыл, балдардың барын әлі 30 жыл болды көрмегенмін. Сені 30 жылдан көріп. Қайсы класстан келдің? 33 жыл болды. Молодец, қолғалы ұйыштырып, ошо неден барыбызга ден соолук, аман бололу, бар бололу, бай бололу, үй бүлөбүз менен биргеликте жакшы саналаштар менен, тууган туштар менен аман бололу. Эч ким оорубасын. Эл аман, эл ичинде биз аман бололу. Элибизде тынчтык болсун. Иштегенде баарыбыз эле иштейбиз, баарыбыздын ишибизге ийгилик. Балдарыбыздын Оода, азыркы заманда борчтуң ачкадан өлөсүң. Кыймылдаш керек азыркы заманда. Ошо балдарыбыз баарыбызда бала чака бар. Алдыбыз неберелүү болдук, артыбыз Нургүл экөөбүздөй болуп, кичинекей балдарыбыз жетелеп жүрөбүз. Шашпай чыкканда. Баарыбыздын балдарыбыз аман болсун. Ойлогон ой максаттарына жетишсин, келечектер кең болсун. Биздин азыр баарыбыз үчүн бала эле бакыт. Балабыз оорубаса, балабыз бир жетишкендиктерге жетсе, ошол биз үчүн бакыт. Биз жетпегенге балдарыбыз жетсин. Биз көрбөгөндү балдарыбыз көрсүн. Анан мындан кийин да ушунубуз токтобой катыша берели. Эми биз катыштык
дагы сынашкандардан болбойбуз. Бирибизди кенедейден билебиз. Жа Алмаз айткандай эле да, ошондой устан билебиз. Эми сынаша турган эчтекебиз деле калган жок. Элүүгө чыктык мындай чечкенде ошону баарыбыз аман болобу. Чыган экпиз. Мектепте окуп жүргөндө чемелек байкелер кайсы канчанчы жылдыгын белгилеп барышты эле. Билбейм иши ушуну билеген кишилер болчу да. Эми биз ошондой эле башкалардын өзүбүздү жаш сезебиз. Өзүбүздү. Браво. Жок карабайт деген ошо экен да. Жүрөгүбүз жаш болсун. Жүрөгүбүз жаш дегенде мындай смыслда да, прямом смысле да жаш болсун. Оорубайды. Жүрөк, колу бут баары жаш болсун. Мышлениябыз жаш болсун. Ошондой эле баары оорубай болот. Кимдин классташы болду экен? Директордун кайсыңгысы? Жегенин тарбиясы кылды. Билем. Кол менен жегенсиз. Кимдин досу деп койбойт. Келе албай Анан Абдыш атаны кармайт, жигитчи. Ал келе албай Через футбол öğretken Келе. Мүмкүнлүкүн алалы. Давайте. мен burada sevip tapşırdım. Gel, Nurgül Nat'tan Eylül'ü önüme gel.
Sen joldaşlarına Onca boyu bir dolaşta bir yok oldu. Los como bala dizendo balaşı biz oldu. Onlara şüpheydi, bu baktı meğerdi. Hey dostlarım tüpünde balalı gezer de kaldı. Vastaş kocamanlar, aynen ağızlar koncasınlar. Vastaş kocamanlar, hoş buldu gece gece balabanda. Vastaş kocamanlar, unutma uyanırdı hoşlanmışlar. Vastaş kocamanlar, alayınlar çözerken acılınlar. Ne yok ona bakmasın yok.
Где остальные? Окмай, окмай. Окмай, окмай. Окмай, окмай. Manalar neydi? Aldırılır amazda partide. Şirkette kızarınsın deydi. Aktübeni kızarıntın deydi. Kodalarım biliyordur deydi. Kodaşalar biliyordur deydi. Nakaşıcı biliyordur deydi. Kodalıyım bilimini deydi. Al glas sesler eydi. Олар мені ме түсінбесін дейді Шамана сибрана макрамана кайып Олай түсінікті сөздерге тілім келмейді Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, он жарым, он бір жарым, он екі жарым Маса кетті ғой Осындай әндер шығып кетсін ба ағайын Шығып кетсін Sen gittin, şehittir
İle, arkadaşlar, bugün bir türden çay içeri, arkadaşlar. İki telefon var. Nohut görünüp falan. Sözdün geçen buna. Belki olmakta silap gelgen. Özde geç olsa da geldi. Buraya Nurgül'e kadar Nurgül'e dinler. Az Nurgül'e söz. Nurgül'e söz veririz kendinize.
Nurcan'a gel. Gel ondan öyle durup bağırıp görsün. Gel. Tишина. Bakınlar Nurcan'a çıkıyor diye televizyon yapmadı. Var bizde. Bizde var Nurza'da. Nurza'da gidile salon. Kalktı. Hadi geç. Nurza haydi. Demedi biz bana. Mezun aldık. Gel o. Buradan hatta okudun akırız. Zile çoğuş. Çalışır akırız. Okumayı basın. Gel hurmatlı klassdaşlar. Gel. Nurza'da. Haydi koyduk. Gel. Barыңарды көргөнүмө кубанычтамын. Баягы очо кезиге го. Ооба бара. Жакшы фильмди билбейсиңер болбосо дагы карточка курдук жебейсиңер. Жолдошбек ағай өтті тогда. Эстеп коюңар чоңураак коюп кой. Честно? Ой, толкундан отоп кой турайынчы. Атырап сөйлейсің бе? Жок, кой турайынчы азыр бир аз айына. Манда. Эстейин деп кой. Ананда басып газы е. Куруп баган. Аябай сүйдүп атам анан. Толқында отырасың ба? Biz de Давайте мен сөйлеймін. Давай. Тұрып алып сөйле. Тұрып алып сөйле, чоңды сөйле. Давайте. Gel kim? Şimdi Turç. Kim bilir hamı gelecek, dur öyle söylüyor. Gel bundan al be. Hazırçı. Bağır olsa söylüyor be. Ну, по порядку, да? Böyle söylüyorsa vнимательно. Video taklı atar. Мурзадан үйүнө барганыбызды помню. Мурзадан үйүнө барып, Мурзада бизге тамак жасап берип. Жолдошбек агайды помню, да, вот азыр ошону ойлоп атам да. Мурзадан үйүнө барып картошка куруп жеп. Каймаган жеп. Картошка куруп бышык калганда барчу. Арчып берчү мен. Нурзада сабакка келбесе эле көлмөн кыздар ушакта. Ошондо чын эле чында. Вот Зинаны билем мен жана. Аңдын жанында жашачу да. Ак болчу да, бер жагы. Казиева Зиначы. Казиева Зинанын үйүнө барчубуз. Süt çay içiyoruz, короче. Мындай өзүнчө мындай да. Hazır nostalgiya olsun. Ностальгия. Ошонун баары туура. Вот нүкө менен мен экөөбүз бир тууганбыз да. Абыкайга. Мен нүкөнүн үйүнө барчубуз. Эми мен кичинекей кезиме бери билем да анычы. Анын үйүнө барып мышыктардын янына барып помню. Мен өлө мышыктан корчумун да. Анан тиги чоң энебиз аябай сонун киши болчу да, честно. Ошо чоң энебиз ар кайсы бирдекени айтып, анда нүк көкөбүздү өлө жаман көрчү. Депчи. Чоң энем нүк көкөбүздү жаман көрчү, жылысты жакшы көрчү да. Мен өлө мындай зулум дечи да меничи. Сен зулумсуң депчи. Анан ошону помню да, вот сонун күндөр болчу, честно. Анан Мурза Нургуля да, вот. Нургулянын үйүнө барчубуз. Нургул эле чыгып алып элечи, барып элечи ошакта эле. Честно, сонун күндөр да. Нургуля. Açtı adamdan baktıkça da sulu olmaları var mı? Помню да. Şimdi айтып атам мен. Мындай неме муз деп акчубузда өлөчү. Есте олақ Анан Гимеле вот этот. Гимеле жанагы. Жаш баласынан чамча. Замкенин. Кудайга тайта деп коет. Ошо жактан өтчүбүз да ошонун жолу мененчи. Өтүп анан Нургулдун үйүнө барып да. Анан Нургулду чакырып, Нургул бер жакта бир туугандарың бар эмес эле, Гимеле аттары. Бер жагында бир туугандарың бар белеби? Жумадил тайта. Калыятталардын балдары бар болчу. Да, ошолорду эсен дегенди помню да. Ошондо эле жүрөчүбүз чыгапчы. Свежий. Анан вот Аиданы помню. Аида. Турдубек байке да. Турдубек байке да. Турдубек байкенин баласын помню. Жазгүл
жаз күн мен Алишер байкенин кызы да, ошонун баардыгын до сих пор помню. Жылдызды помню, жылдыз аябай математик болчу да, там. Бес классын текшеришин чыгарып кетесиң. Каварежанын да кызы да, вот математичка болчу да, там. Аябай жылдыз үйүнө арчубуз, Зинанын үйүнө арчубуз, Мирзадан үйүнө арчубуз, ошо кезде там айтат. Ким эле Аселя да? Браво! Аселянын үйүнө арчубуз, Аселя. Нет, Аселя тоже рядом жила. Аселя тоже жанында жашачу. Ошоға барып эле бизге ошол аябай Плеер бошка. Жок, Жылдыз, Зина, Жылдыз, Асел үчөңөр кошна жазачаксың эле, кошна болчусуң эле. Мирзада. Анан Анара келип калды. Анара биздин 6 класстан келдиң, 6 класстан келдиң. Анара тетехте жашайт, вообще тетехте. Мен вообще башка эч ким жашачу. Биз көбүн жака Журабаев деген көчөдө жашачу. Ал Анара завучтун кызы болчу. Анан Анара дагы өтүп калчубуз. Ошол сонун күндөр өттү, честно да. Ошол кезде баарыбыз ушул кезде мындай элестетсекчи, кыздар менен да. Барбазда. Ильични помню, Урманды помню, Бирланды помню, Бирлан өлү бейбашка болчу да. Шашенат өлү. Биринчи партада отурчу. 1'de 4 отурчу. Урмат өлү. Спокойно калып. Эчке чыкпадымы? Ана калып. Мен ошол азыр айылды ушугарбайт кене. Айылды ушугарбайт. Жаман разы болуп. Муун төлөтүп мен ошол айттым. Урмат. Азыр айылды кармаган айтпай эле койсоң. Кайсы уктан Алмасты помню, вот Урмат биздин кичинекей кезибизде кетти. Урмат менен тайкен болуп, мындай анан кийин дагы там мындай жолу түзүп да. Бизге сен жакшы көрөсүң. Эт сачуда, баркалчыста Урмат, выходи. Деп монталчы. Акча жок, акча берчи депчи. Честно, ошондой убакыттар болгон да Урматкачы. Урматка барып, мы же студенты, у нас денег нету. Кыздарды эчтеп барышты, Урматты чыксак, могуздар мен таныштырам депчи. Сонуңдар, да, бул эт сатат кычырапчы, кээбирде берет, кээбирде бербейт. День рождениясына чакырат. День рождениясы постоянно 15 ноябрь. Анан мунун день рождениясына постоянно кар жайт да. Анан болбосо, неме, Антоновка да? Антоновка, там ошол жакта жашайт, анан кар жайт да. Анан ушунун тууган күнүнө барабыз, өлө кар жайт, анан ушул кар жааганда карабайт, тиги басып барабыз, кайра келебиз да, сонун күндөр өттү, честно. Рахматыңыздар. Честно, вот мен ушунча 20 жылдыкка барган жокмун да. 10 жылдыкта дагы 10 жылдыкка барган жокпуз, 10 жылдык. 20 жылдык өттү, 20 жылдыкка мен бара алган жокмун. 10 жылдыкка чогулбап турат. 10 жылдыкта акасы мен ошондо чакырып, ошондо мен чакырдым эле. Мен чакырып турмун ошону да, мен ошону помню, бирок дейм. Барбай калганбыз, ошол айылдагылар өткөргөнбүз. Сөзгө арачасы 3 класс чогулткөрөбүз деп башында 5 сомду чогултуп ачайт. Урматма чогултуп жетип ачайт. Түнкү саат 2'de келем болбой калды 24 күнү кечинде. Ол 1 класс өзүнчө бөлүнүп кетти деп кел. Кыздар деген биздин үйдө бөлүнүп эмес. АБВ болбойт экен. Ошон үчүн давайте класстар эми бул класстын балдары. Бул класстарды деле кошсок. Всё равно лучше. Ладно, Урмат айта берет, ошентип кошсокко да болот. Нет, честно, Урмат, неге кошсак болот? Потому что мен сталдым, мен биздин одноклассниктерди ойлоп жүрдүмүн, оказывается, до сих пор. Мен ошентип ойлоп жүрдүм. Класстын активисти болчу да сен. Да, ошон үчүн сталдым мен, биздин одноклассник экен, сталда бар экен деп ойлоп жүрдүмүн да, бияктачы. Давайте алып койгула, биздин класстар. Браво! Мындан кийин Кудай буйрса баарыбыз постоянно жолугуп турабыз. Рахмат. Жакшы күнү көп болсун. Жолугуп туралы.
Ayıldan beri. Orusçası daha şey olsa kanalı. Vallahi Bu senin getirdin. Ya sonra. Ya getirdi. Ya getirdi. Atış tutardı. Hurmat, neçe başına koyalım sen. Tak karşı. Bırakarsın. Neyse rahmat isterken rahmat beni klastasın koy. Ayıldan beri kaçıp duralım. Şunu et. Şef katıl derler. Şunun için Şef katıldı. Anneanne çıkar. Anneanne Şef kaysa. Anneanne. Hurmat söylüyor da. Şef oğlum. Gel hırda bergen hırda. Hırda bayıca. Bayıca. Bergen bayıca. Hurmat hırda. Gel bol tuğamışsın. Yüz paket kaldı mı gel. Basın var. Şimdi orta söylüyorsun. Anı orta söylüyor başladı. Ben anladım. Ne olsun? Hoca daha farklı söylüyorsun. Yeni bolot gelsin. Yeni bolot gelsin. Yeni bolot gelsin. Kunduz men Nurgül sen kaynayacak. Taksına ben bana öğreteceğim diyor. Ben kaynayacağım dedim. Şef katıda oturdu. Ayıldan beri kaçıp duralım. Öyle bakma. Ben bana da tanıya koymam mı? Yok elde fışkıra da koy. Benim yerim. Sen dersin. Ben bana. Yiyin gücümün de altına. Sen anneanne burada lesin. Biz ne öyle yapıyoruz? Biz de orada görünce. Salamaksız. Çakstar devlet kadar.
Yaptık. Ini saya kata saya urmat tim ni kebaik kita baik kami ni. Urmat tolong tu memang jangan muncul cip muncul urmat. Anam kau gil sekarang urmat kita dia nak gil boleh saya baik. Mungkin ni jaksa lah gil cewek saya baik jaksa. Soal kerja saya baik. Hayda gelmesin. Hazır eme. Hazır şunu başlap. Biz eme simina arbis şunu başlap ayıp kedere. Hayda gel. Gel. Kızlar. Bugün ne de aytam? Kızlar, şunun var sizler için. Kızlar. Nurbek. Olmaz. Olmaz. Bana koy mu yaktı? Nasıl kızmak da? Sarıgan orada. Ben de onu tutar. Benim ben göreye baktım onlarsa. Yoksa ben değil mi? Yok hayır bakalım. Çek. Ya onu tuttu orada direkt de bağırır çocuğa. Sen baktığınızı gitsin de bak. Sizin baktınız değil. Var ıstıpı yumurta orada direkt demeyecektir. Urmat urmat. Dostlar sorun. Şaşırт bir. Var mı ne? Gel. Kızlara koy, kızlara koy. Bir kızara koy. Kızlara koy, kızlara koy. Urmat değil. Söz herhalde. Kadar bana acı başını konuşmayız mı? Anlara. Ne? Anlara ayı Kızlar sizler için. Bekirler sizler için. Şunun için çek. Bayağı. Şimdi. Şuğa jetken var, jetmegen var. Gelgen var, gelmegen var. Kızlar. Anamça. Ne de aytam? Belli şeytan. Bekirler. Bak, Kutman burada deriz beki. Aya, biz var, boşlukta bizde yaşa yani. Bugün pomluk kontak başka canlı. Sizler için. Kantan işini alalım. İçev istedi. Urmat kapıstoy kemeyi. Aldın beni. Yok ya halli. Yek montu kilet hazır. Tamam, başlayalım.
Gelgile. Тияқты қарап жүресің. Ayva, qanatam. Kamera dayar. Barnarlar içinde soğuk kalay. Tura. Uzun ömür. Her Orada biriydi. ben şaşpa jilemektim o. Her biriydi. Bak olsun, жақсылық болсын. Барлық заман esen жүрелі. Айтқан gelsin. Gel ister. Kırmızın. Gel atına. Bravo! Yapılı. Gel ister. Давайте. Как повар, приехал. Yok, mağara. Жиырмажылықта Эрисбекке салған жолы менен анан мында Мамай кебісте, Қырсыздықта бірге өсіп көшердің обязательно. Ушарасына. Айтып қойып берейін деп қой. Я спорю, мен жоқ менде. Менікі чытыр дейсің бе? Урмат. Шетінен еріскен тарелкаларын алып бермейсің ғой, міне салып жүрсің. Айналмай. Жоқ. Бальбаға қос керек. Көрсетіп қойырейін. Көрсетіп қойырейін. Нұрбек көреді. Қарымнан, қартырдан. Қарым қарта түсті ауызда. Аула. Қарма. Если қош Мақаматтан. Қыздарға. Осыдан айыл қалпар толық мұдыға. Бұқлас қалпар. Қаттыдан екіден, үштен, анау бірден. Жетті қыздарға. Айылға. Алла қыздар. Бұлар ағаштан қоятып қойсын бе? Ағаштан қоятып Конечно, бұл классический осы иісі жүріс керек. Конечно. қош болсам ол қойма. Бұның алап бұның. Ағаштан сендері білетін Селдеге бар, селдеге кес ағаштан. Селде қылты білет. Еріспай кемел кесмел деген сен тетақтан ағашын орағы байды. Қол түйіс қоңыз. Қолды қыз қоңыз. Сақалды да бар. Қол түйіс қоңыз. Bunun var sana. Neyse, hoca otur, tosu sürüyordu. Söz başı gel. Tamam. Классташтар. Келіңіздер, қыздар. Мына еріскөздер. Ильич қач. Келіңіздер, қыздар. Бұндай классташтарым мына мектепте бүйтіп кеткеніміз 30 жыл болды, чоғылу бошы ескеру кешесін чоғылу отауыз. Майрамымыз менен жалпы, майрамымыз құт болсын, құдай құт болсын, жақсы күндерді
көп насip кылсын. Мына ошол белки биз эртеден бери мактанып да турабыз, сүйлөп да турабыз. Бул чындыкка жараша эле нерселер болуп атат. Азыр мектепте директор болуп турабыз, астыбыз мына ошол үлкөндөрдүн. Мондай жерлерде жүрөбүз. Жалпы дайыр жолу майрамдар, кыздар, балдар. Кудайдан көптөн жакшы көрүп насип кылсын жалпыбызга. Үй бүлөбүзгө ынтымак, ырыс-кешик баарыбыз башыбызда бала бар, балдарыбызга иман берсин. Узун өмүр жашоо, берекелүү жашоо насип кылсын жаратканыбыз. Ошо уулдардын урматтуу кыздары кызмат көргөн бак-бак тарылса дагы 40 жылдык, 50 жылдыктарда да жолугушуп, ушинтип сиз биз болуп сыйлашып жүрөлүк. Кудай сизден айырбасын. Бар бололу да бир бололу, классташтар. Келиңиздер. Bilinbey 30 yıl ötüp ketipti. 30 yıl ötüp ketti. Allah maşur hücca canıp turgana Allah maşur nasip kıladı. Allah nasip kıldı da bugünkü de Allah maşur sizlerin işinlerge iyi büyüğünü vakit alayı. Şunday sıydı Biladan jolup жүрөлүк. Силерге да рахмат келип мынтип биздин өрүстөгү мына өчүрүп кеткениңерге баарыңарга ден соолук. Рахмат. Сосын алды да. Мен мындай эле көрдүм. Кыздар үчүн кекиртейине туруп албайм да. Тура, тамашалар. Бирге бесүлөп бергиле. Келиңиздер. Башташтар алтында болгон. Не кааламакчысың силерге? Эртеден бери айтып аткан, канча күндөн бери тилек кылып аткан бетиги. Күндөн берки жакшы тилектин баарын Алла таалам кабыл кылсын. Ушу күнгө жеткизген Аллага мактоо болсун. Ден соолукта бололу баарыбыздын. Бул чек болбосун, мында туруш эч качан чек болбосун, Бөлөгөстан тышкары болсок эле Алла таалам ушундай жолугушууларды көп кылсын, аманчылыкта бололу классташтар. Үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен, элибиз менен, жерибиз менен аман бололу, эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу, Кыргызстаныбыз өссүн, келечекте баягы алда койгон жакшы муундарыбызды кийин өспкен ушундайдын балдары деген бир тарбиялуу балдардан болсун, мына жерде кандай гана жакшы адамдар менен жолугуп жакшы сүйлөшүп отурабыз, аманчылык, ден соолук каалайм баарыңыздарга тең. Браво! Бөлөгөстан тышкары болсок, ден соолук берсе, калган зоорап көрө беребиз, чек болбосун, элибизди жакшы ниеттеп атабыз, ошого жеткизсин, андан кийинкисине жеткизе берсин. Жайылдаш торкондо жакшы сөзүн сүйлөшүп, аман эсен жүрүп, бар болуңуздар. Ден соолук бололу. Браво! Мондай нар жакка кетирип калсаң, мен берип ошол жактан салып берели. Шашпай эле алачы. Бир айтып кой. Келиңиздер. Биздин сымбаттуу кыздарыбыз, баарыңыздардын бүгүнкү 30 жылдык маарекеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыбыздын башыбызды бириктирип аткан сиздер жана биздин мырзаларыбыз болуп атат. Болбосо биз сиздер менен каяктан жолукмакпыз дегендей ушул күндү канчадан бери баарыбыз күткөнбүз, билен кылганбыз, оюбузда болгон, бирок биз бачкан эле уюштурабыз деген ой менен жүрдүк. Мына көп болсо 10 күнүн тегерегинде ушундай натыйжалар болуп атат. Бул биздин сиздердин классташтарыңыздар албетте биздин Кудай кошкон жолдошторубуздун мыктылыгы. Кандай керемет сөз. Эртеден бери айтып атпай ушул мектептин тамыры, түптөлгөн тамыры аябай мындай мөмөлүү тамыр депчи. Ошонун үзүрүн баарыңыздар көрүп атасыздар. Алдыңыздар тайта, чоң ата, чоң эне даражага жетип калсаңыздар керек. Биздин деле мына Кудай кылсын балдарыбыз бой тиреп турат, биздики деле мына эртең бүрсү күнү биз деле
ошондой даражага жетебиз деген үмүттөбүз. Не дейсиз, майрамыңыздар майрамга улансын. Бул чек болбосун, мындай жолугушуунун далайын өткөрүңүздөр. Сиздер канчалык жолугуп балдар менен чер жашасаңыздар, биздин да майрамыбыз ошончолук деңгээлде сиздерден да экесе. Сиздерди дайыма урматтайбыз, сыйлайбыз. Биздин төрүбүздүн көркү болуп эле ар дайым маңдайыбызда жүрө бериңиздер. Ар кимиңиздер үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Сиздердин уулдарыңыздардын, кыздарыңыздардын жакшылыктарын көрүңүздөр, баарыңыздар тең баарыбыз тең ошону көрөлү. Аяштарыбыздын баары ушул башыбызды бириктирип аткан сиздерсиздер. 30 жылдык эмес, мындай 40 жылдык, 50 жылдыкка чейин. Браво. Кадагасы 60 жылдыкка жеткенге же Кудай Таала насип кылсын, да? Сого келиңиздер. Ошо майрамыңыздар кут болсун. Биздин кичинекей подаркабыз бар эле. Ошону кабыл алып коюңуздар. Таарынбаңыздар. Биздин атыбыздан. Сиздер кымбаттыктаган. Колдон колсоңуз эстеп туруңуздар. Чоң рахмат кыздар. Муну арт жакка жие беребиз. Окшош бар. Нургуляга, еще Нургуляга. Бирөө мага. О, жаман мишайнелерди окшойсуз. Алып коюп жакка коюп койбойм анан. Тамак калдырган. Беш бармак жегенде мишайнелер. Положение жараттыкпы. Мизадага берип аласыздарбы? Апа не. Берип койсоң, берип койсоң бизге келинже берип койсо, айда келинже берип койсо. Сени болсо да көңүлүбүздөн чыккан рахмат. Колдонуп коюңуздар, бизди эстеп коюңуздар. Жакшы майрамдаңыздар, баары сиздерге тапшырык тамак пиширдим. Не ошол бизге. Сиздер бас кеттик чоң. Ишек лишний болбой кетти. Айда баарыңарга чоң рахмат. Рахмат, ушунун баары силердин эмгек. Чоң эмгек. Жакшылыгыңыздар көрүңүздөр, баары сиздердин майрамыңыздар. Бүгүн күнүгө эле Мына отурду. Бул класстар тогу менен тогу барып, күйөө баланы алып калып, кыздар классташтар кетипти да. Ошондо эртең тогу классташтар менен кетебиз, күйөө балдар менен келдиңер. Ошону айтабы. Ошону айта албай атасың. Керегибизди айтам, келдиңиз эле келип. Бундуз шапкала. Жок. Буларды жыгатып, жүгүрөк Китайга барып, баштарын жазып отурайын. Давайте, кыздар. Алтындай болгон классташтарым. Азыр мындай болуп атат, сөздүн кыскасы. Бизге кызмат кылып аткан бул аппаратура, актердер бети убактыбыз тетте шаркыркы сөз менен, тамак менен, ушагы менен жыйынтыктап атышат, балдар калган монтаж кылышат, шаркыркы сөздү айтып коюп. Аманчылык денсаулык болсун. Буга чейинки айткан сөздүн баарын 100% кошулабыз. Өмүр бою кыз сыйлабыз, макулуктап коюп, биз өмүр бою сыйлайбыз, өмүр бою кызматтабыз силерге кыздар. Аманчылык денсаулык болсун. Барыс айталы. Аманчылык денсаулык болсун. Балдар чыкчы. Азыр биз таң атыш айтабыз, милөө кетчи деп эле туруп айтасыңар. Кетип тур. Аманчылык денсаулык болуп. Все, отуруп айтып атасың. Амасы сөзүн бөлбөйсүң. 30 жылдыгыбыз отурган. Качпай. Ойлогон ушул оюбуз, ушу кылган ушу тилектерибиз баары ишке ашсын. Силерге айда келтиребиз. Чоң рахмат кыздар. Браво. Якта кыздарга да чоң рахмат. Алтынбай убактын бөлүп келип. Ушу жигиттерге да рахмат. Ушу 11 класстан мен 30 жыл болду. 11 жылда чоң окудук. Значит, 40 жылдан бери биргебиз. 40 жыл. Да 10 жыл болсо жарым жыл болот экен. Динозаврдай эле жашап атабыз, Кудай буйрса. Браво. Давайте, өмүргө узун болсун. Өмүргө узун, чоң рахмат баарыңарга. Чоң рахмат баарыңарга. Чоң рахмат.